Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri DUTV Entertainment, tuguhaye ikaze. Nkuko bisanzwe tugarutse mu cyiciro cyacu cya kabiri cyangwa se mu byiciro byacu nkuko tubisanzwe tubikora umunsi ku munsi. Umunsi n'ubundi nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku ntambara iri kuba. Intambara iri kuba harimo M23 wa Congo ndetse n'Uburusiya na Ukraine. Icyo nicyo kintu tugiye kuganiraho ndetse turi bwibandeho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Muraho neza. Muraho neza Peter. Yego. Nitwa Ntwenabo Bernard Albashiru. Mwakoze kuba mwantumiye. Ya nkuko bisanzwe twifuje kukugarura kugira ngo wongere utwanarize cyangwa se tuvuge kubiri kubera muri Congo. Sinzi wenda nimba uri tayari. Okay, ndi tayari. Nyine ibiri kubera muri Congo nta kuntu tutabivugaho kuko biratureba. Baravanga umuturanyi ntaterwa uzabe maso. Yego. Kuri uyu wa gatatu washize M23 yashize hanze nka urupapuro rwanditse ruvuga ko yamaze kurekura abasirikare ba Congo mu ngwano za M23 za FARDC ko yamaze kuzirekura zatashye. Icyo hari icyo wabiziho? FARDC nyine urabona ni ingabo za Congo. Batashye se basoje urugamba. Ni ukuvuga ngo batsinze se. Ni ukuvuga ngo M23 yari yarafashe ingabo za FARDC yarazigeze nk'imbohe, ariko yashize hanze itangazo kivuga byo ko byose yabirekuye. Urumva yo irashaka amahoro, irashaka ubwumvikane, ntaga ishaka intambara cyane. Urumva ko wenda ari nk'ikintu cyiza hagataho. Wagira wenda icyo wabivugaho cyangwa se nk'insinzi yayo nk'umuntu nk'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bwazo. Okay. Yo ni insinzi ya mbere. Ukuvuga ngo iyo M23 idashaka amahoro iba yarisha abo basirikare ba FARDC. Yego. Urumva? Ariko kubera iri guharanira amahoro yabarekuye. Ni ukuvuga ngo irashaka uburenganzira bwayo mu gihugu nk'abene gihugu. Ni ukuvuga ngo rero niba ari abene gihugu bashaka uburenganzira bwabo mu gihugu, urumva bashaka amahoro, ntabwo bagomba kwica. Niyo mpamvu rero babarekuye. Urumva? Buriya Congo ari abantu bafite ubwenge. Leta ya Congo yavuga iti aba baturage n'abakongomani bavukiye Congo, batuye Congo, sinzi impamvu tubarwanya. Kuko ubajije impamvu leta ya Congo irwanya abanyamurenge ntago yabona ibisobanuro. Kuvuga ngo bavuga ikinyarwanda gusa. Ndumva ushize ikiganiro cyacu aho twari twabiganiyeho. Abanyamurenge imurenge ni muri Congo, hari mu Rwanda, sinzi niba ubyibuka. Noneho haje imipaka biri ya bihugu by'ubukoroni, ababirigi bakata imipaka. Mu gukata imipaka cya gice cy'imurenge cyose kijya hehe? Kijya muri Congo. Ubwo abaturage b'abanyarwanda baba babaye abakongomani. Ntabwo bavuze ngo noneho mwebwe nimuze mu Rwanda aka gace tugatwaye muri Congo kagendeho ubusa kazajya abakongomani. Nk'abaturage bari kurwanira ukwishyira kwizana kwabo. Ni ukuvuga ngo bari kurwanya nk'ubuyobozi buriho bashaka ubwigenge wenda ariko navuga kuko bo bararenganwa nyine. Urumva nka M23 urabona ko Congo yahamagaje ingabo muri Kenya. Ni ukuvuga ngo saizi kuri izi tariki 18 umukuru w'ingabo wa Congo yavuze ko yiteguye kurwana mu cyumweru gitaha kujya kurwana na FARDC, gufasha FARDC mu rugamba. Ibyo byo ho byaba bisobanuye iki? Okay, hari amakuru nahoze nsoma. Noneho banavuga ngo
ingabo z'u Rwanda ngo nizo ngo ziri guca muri Kenya ngo zikaza zivanze n'abasirikari ba Kenya hagati aho ngo bakajya kurwanya FARDC bakajya gufasha M23 bakaza muri Congo bava ngo baje gufasha Congo kandi ari intasi za M23. Ibyo rero ni ibintu by'inzangano Congo iri kushaka kuzana kuko nta nyungu na nkeya u Rwanda rufite muri iriya ntambara ya Congo, uretse Congo iri gushaka gusebya u Rwanda urumva kuko u Rwanda rwacu urabibona ko ari urw'amahoro. Ntabwo rero dushaka intambara twahuye nazo twazivuyemo. Congo nireba ibibazo byayo, ni ukuvuga rero byo kuvuga ngo babaye basubitse ngo bazarwana mu cyumweru, ahubwo nibahame hamwe bemere inzira y'ubumwe n'ubwiyunge, M23 itahe mu gihugu cyayo. Uyoboye ingabo za Kenya yavuze ko mu cyumweru gitaha azaza ku rugamba kandi ntiyigeze ababwira umunsi n'igihe. Yavuze ngo nzaza nijoro cyangwa ku manywa, ntabwo muzamenye igihe nzaza kubafashiriza. Icyo cyo ntabwo byabikanganye kuri M23. Icyo ni ikintu cyoroshye cyane urumva. M23 nyine bwe yumvisha iryo jambo ikagira ubwoba yaba yatsinzwe. Ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba urwanira ubwigenge bwawe, urwanira uburenganzira bwawe. Ni ukuvuga ngo bariya abaturage, hari abasirikare ba M23, hari n'abaturage bari ku ruhande rwa M23 ari bo M23 irwanira. Buriya ntabwo abasirikari barwana badafite abaturage b'abasivili, baba barwanira iki? Ntacyo. Niyo mpamvu buriya hari abaturage benshi cyane bari ku ruhande rwa M23 ari bo Banyamurenge barenganywa, bambuwe uburenganzira bwabo mu gihugu, ari abene gihugu. Ubwo rero niyo mpamvu M23 utagomba kugira icyayikanga icyo ari cyo cyose, igomba kurwana kugeza ku mwishu. Nkuko uwo muyobozi w'ingabo za Kenya yagumye avuga, yavuze ati mwipange, abwira FARDC igisirikare cya Congo, abwira FARDC mwipange mwituze mumenye ko isaha n'umunsi ngomba kuza kubafasha ku rugamba. Ariko yashoje avuga ati uwo musirikare bamwita Jeff, yashoje avuga ko mu cyumweru gitaha yiteguye nyine intambara, yiteguriye pe. Inama besho urumva. None se yahageze asubiyeyo, ubwo se asubiyeyo se intambara arayisoje? Ni ukuvuga ngo yabonye yuko FARDC ntacyo ibashije, yabonye ko nta ngufu Congo ifite zo kurwanya M23, aravuga ati kanigendere. Naho byo kuvuga ngo aragaruka se n'iki yibagiwe agiye kuza. Kuri uyu wa gatatu washize nibwo FARDC igisirikare cya Congo kigambye kivuga ko cyamaze gufata ibice bya M23 yari yarafashe, harimo Gurupoma, sinzi nimba yizi, ni Gurupoma ya Kibumba, sinzi wenda nimba hazi, ngo yamaze kuhafata nka 90%. No kuvuga hari ukuntu igihugu yo kirimo intambara, noneho leta yo ntabwo ica intege abaturage bayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo leta igomba gukoresha uko ishoboye ikerekana yuko abari kuyirwanya iri kubatsinda, kabone niyo baba bayimereye nabi bayitsinda, yo yereka abaturage b'igihugu ko iri gutsinda kugira ngo badacika intege, bakerekana yuko nta gikuba cyacitse. Ukiri aho ngaho ikinyamakuru bita wenda bakita Goma 24 cyahise kinyomoza ako kanya iryo jambo cyahise kibyandika kuri Twitter, gita kinyomoza igisirikare cya FARDC ko ayo magambo bavuga ko bafashe, kuko bahise bifotoreza mu muhanda iki bavuga ko umutekano ari wose bafashe
bafasha utwo duce twavuzwe ruguru bagiye badufata. Icyo kinyamakuru gisohorana kitangazo cyandika kuri Twitter kivuga ko aho bifotoreje cyangwa iyo video iri kugaragarira atari muri ako gace bavuga ko bafashe, ahubwo yavuze ko aho bifotoreje hari nko muri kaburimbo. Bavuga uwo munyamakuru wundi ahita nyomoza akavuga ati ako gace muvuze ko nta na kaburimbo irimo. Urumva ni nko kwitaka cyangwa se gushaka kugaragaza ko hari insinzi hagati aho ariko nta nsinzi hari. Babyita fake news. Nibyo nyine nakubwiye, leta ishaka kwereka abaturage ko iri kurwanya umwanzi, iri gushaka kwereka abatari ku ruhande rwa M23 ko nta kibazo bagomba kugira, bari kubarwanira, ariko siko bimeze. M23 ifite ingufu kandi arega buriya iyo umuntu aharanira uburenganzira bwe nta buryarya burimo, n'Imana imutiza imbaraga. Ariyo mpamvu izi saha ubona M23 ikirwanira muri Kongo. Iyo haza kuba harimo amanyanga, intambara ya Kongo FARDC iba yarayitsinze. Wavuga iki ku basirikare ba Kongo bavuga ko babonye abasirikare mu ngabo za Kenya? Babivuga iki? Abasirikare b'u Rwanda babonye abasirikare mu ngabo za Kenya, bakaba bavuga ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF cyacengeye mu ngabo za Kongo. Babivuga iki? Ibyo nyine ni nabivuga nabihiye nyitora njye mbyita isebanyabuhanga. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Kongo ivuga ko u Rwanda ari rwo ruyitera, yifashishije yuko abirenganya bavuga ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ikintu amahanga yagakwiye kureba ese M23 ni bantu ki? N'abanyarwanda n'abakongomani bakareba, noneho bakareba impamvu. Buriya umuzi wiriya ntambara, inkomoko iri mu ikatwa ry'imipaka. Buriya abakoloni bakolonije u Rwanda na Kongo, abantu bakase imipaka, buriya bashatse iriya ntambara bayirangiza. N'ubundi igisirikare cya Kongo kiravuga ko 50% ingabo za Kongo ari abatutsi. Ingabo za Kenya zaje gufasha ngo inyinshi 50% ngo ari abatutsi ngo bari muri icyo gisirikare. Nyine aho barahibeshyaho, nyine ni kwa gusebya u Rwanda bari gushaka. Ni ukuvuga ngo ubundi u Rwanda ntabwo ari abatutsi, urumva? U Rwanda ni abanyarwanda. Noneho Kongo ni abakongomani, urumva? Ni ukuvuga ngo niba Kongo ari abakongomani, nabo banyamurenge barimo, urumva? Kuvuga rero ngo mu ngabo za Kenya ngo harimo abatutsi, ngo ubwo minizike u Rwanda ari rwo ruri kugira gute kujya kufasha ingabo za Kenya kujya kurwana kurwanya FARDC. Ni ukuvuga ngo ni ugushaka kwereka amahanga ngo u Rwanda ni rwo ruri kubatera, ariko iyo makuru arapfuye. Izo ni inzitwazo ahubwo zizabaha intsinzwi, zizatuma batsindwa. Kirangaho bavuga ko umuryango uhuje urubyiruko muri Kongo, uhuje urubyiruko uhuje urubyiruko rw'abanyekongo ruharanira ubwigenge bita Veranda Mutsanga. Rwanditse kuri Twitter ruvuga ko icyizere cyatakaye cyangwa se nta cyizere bagifite cyuko n'ibyiringiro by'ingabo za Kenya bari bafite byatakaye byose.
nta byiringiro bagifite. iyo bayita intsinzwi. Batsinzwe. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo birongerera M23 ingufu. Mwumva mu by'ukuri Kongo yahagurutse igiye gufasha FARDC, ntabwo yahagurutse igiye gufasha M23. Ni ukuvuga ngo rero niba Kongo batayizeye, Kongo itizeye Abanyakenya, nibabwire basubire iwabo. Urumva ubundi niba bihagije barwana intambara yabo, ariko intambara y'amasasu, intambara y'imbunda ntabwo ari ishobora kuzakemura kiriya kibazo cya Kongo, uretse inzira y'ubwumvikane niyo y'imishyikirano ishobora gukemura ikibazo cya Kongo. Bakicara bagahamagara ONU bakiga ku munyamurenge. Umunyamurenge ni muntu ki? Agace kitwa Imurenge kavuga ikinyarwanda kuki kari muri Kongo. Urumva icyo kintu ONU ikakigaho, yamara kukigaho bagaha uburenganzira abanyamurenge mu gihugu cyabo cya Kongo. Cyangwa se niba Kongo idashaka abanyamurenge, ni kate ivuge ngo okay, aka ni agahugu kanyu, ebana mushyiraho ubuyobozi bwanyu, ntimwongere kwitwa Kongo. Ibyo rwose babikoze M23 yabyemera, kuko n'ubundi kariya gace ntikara ka Kongo. Ubundi ibyo byose bari babivuze yuko umukuru w'ingabo nibwo waratangaje avuga ati twe twaje mu butumwa bw'amahoro, ntabwo twaje kurwana n'abaturage ba Kongo. Wenda bavuga ati nura mutwe w'inyeshyamba wa Kongo, twe ntabwo twaje kurwana nabo. Niyo mpamvu uwo muryango ushinzwe urubyiruko muri Kongo kwishyira kwizana kwabo bwasohoye iryo tangazo bavuga ko abeshe ari Abanyarwanda. Iryo tangazo rigisohoka gusa nyine kuri uyu wa 18, kuri itariki ya 18 nubwo nanone umusirikare ukuriye ingabo za Kongo nibwo nanone yatangaje avuga ati isaha ni sinza kumanywa cyangwa na nijoro nzaza kubafasha ku rugamba. Ariko bamwe abasesenguzi abashinzwe kurebera muri Kongo nyine biri habera bo bavuze ati nimba we yibiwe yarivugiye ati njyewe nje mu buryo bw'amahoro, ntabwo nje kurwana n'intambara zanyu za M23. Urumva ni ikintu cyabateye ubwoba, ari nayo mpamvu batangiye gushireza bavuga ati harimo Abanyarwanda. Icyo kintu ni ikintu cyabateye ubwoba ku buryo na leta ya Kongo yahangayitse, yagize ubwoba. Cyo kirumvikana. Niba barahagurutse Kenya bavuga ko baje gufasha FARDC, yahagera ati nje mu buryo bw'amahoro. Urumva nyine urwana wese abarwanira amahoro. Urumva kuvuga ngo yajaje kubafasha kugira ngo arwane ku baturage b'abasivili. Urumva ariko arwanya M23. Ubwo niba ataje kurwanya M23 kandi yahagurutse avuga ngo aje gufasha FARDC, nyine ubwo ntasubire muri Kenya, FARDC yirwaneho ku buryo ishaka. Kuri izi tariki 17 z'ukwa 11 2022 nibwo Ubwongereza bwasabye M23 kureka gusatira umujyi wa Goma. Icyo ngicyo noese Ubwongereza burategeka M23 kureka gusatira Goma nkande, hanyuma bajye hehe? Abaturage ba M23 bajye hehe nibataza mu gihugu cyabo? Ibyo ngibyo ntago bigomba guca intege M23,
ahubwo Ubwongereza niba ibyo bwabikoze bwasabye FARDC ikagira n'imishyikirano na M23 bakagira aho bahereza M23 mu gihugu hanyuma umutekano ukaza cyangwa ubundi kandi nta no kuvuga ngo babahereza agace kabo igihugu kandi ari y'abenegihugu bakagombye kugira ubwisanzure mu gihugu hose niba batabishaka gutyo bavuge bati dukasemo agace akanaka tugahaye M23 ntituyishaka bayishakire izina ry'icyo gihugu ubwo M23 igira igihugu cyayo. Ikinyamakuru bita ubwiza.com cyanditse ko kivuga ko ingabo za Zambia zikibarizwa ku butaka bwa Kongo. Cyo hari cyo ubizeho. Ubwo ziri gufasha FARDC. Kuba ziri gufasha FARDC ni uburenganzira bw'icyo gihugu cya Zambia. Ubwo nyina bazajya abo M23 izajya ikubitaho muri Zambia, ubwo Zambia izajya ibyimenyera na Kongo yayo. Kuko ubu tuvugana njyewe mfite ubushobozi ndumva mu kiganiro cyashize narabikubwiyeho nafasha M23. Shadraka we yanditse aravuga ati tabanyekongo n'abasazi. N'abasazi rwose. Barafata ngo igisirikare cya Kenya bakakitiranya n'u Rwanda. Tubwo n'u Rwanda bafitiye abanyarwanda si gusa. Ahubwo uwo musora zigutekereza zikureba kure n'abasazi nyine. N'abasazi. Ahubwo ngo n'abatutsi ngo bari mu ngabo za Kenya. Abatutsi wenda n'abavuka Kenya. Undi wanditse ngo ni John Bosco nawe yavuze ati nibaduha amahoro taho kunsanga mu nzu ngo wansanga hanze. Umva nakungamo turi maso ntiduterwa tuzitabara ntidutera urumva ahubwo turitabara twe ntidutera ariko dutewe twakwitabara. Undi we yavuze ati nimba se Ubwongereza bubuza M23 kwata ku mujyi wa Goma cyangwa kuwufata ubwo subwo babagize cyangwa se subwo babagize ko igihugu cyaba kigiye gufatwa. Ubwo nukuvuga ngo Ubwongereza bushobora kuba bufite inyungu bukura muri Kongo muri FARDC wenda akaba ari yo mpamvu dore ko kiriya gihugu gikize ari uburenze gake nisabe Kongo ihe M23 uburenganzira bwayo mu gihugu basubire mu gihugu babe abene gihugu bishyire bizane nk'abene gihugu barebe yuko ayo mahoro ataboneka. Ngicyo ikiganiro nguhaye ndumva kikunyuze kiranyuze rwose. Nundi wese ushidikanya kuri Kongo no kuri M23 aje yibaza impamvu M23 irwana nta kindi umuzi nyirabayazana ni abanyaburayi, nyirabayazana n'abakoroni bagiye gufata igihugu cyacu cyari u Rwanda. Ubundi u Rwanda bisobanura ikintu kinini cyane kigaye urumva igihugu cyacu bakagihindura akadomo. Ni ukuvuga ngo rero niba baragihinduye akadomo nibaduha amahoro batureke twifitiye amahoro mu kadomo kacu urumva hanyuma bareka kutuvanga muri izo mvururu zabo. Ndumva ibyo birahagije. Birahagije rwose. Ubwo tuzagarukana mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane. Turi kumwe nta kibazo urumva. Gira icyo ubwira abagukurikirana umunsi ku munsi. Abantu bankurikirana umunsi ku munsi ndabashimiye kandi ndabasuhuje. Gusa bajya bakurikirana ibiganiro byacu kuri DUTV ariko turajya tubaha ukuri. Ikintu cya mbere nabibwiraho ngewe
ntuye nabo Bernard ari Bashiru nanga umuntu urenganya undi niba mvuga ngo mfite ubushobozi nafasha M23 urumva ubwo naba ndi kugira gute kurwanya akarengane malheureusement nta bushobozi mfite ariko M23 nyisabira ku Mana urumva gusa urumva ibyo bihagije tukiri aho ngaho iri tangazo riri mu Gifaransa sinzi wenda nimba washobora kurisoma gerageza rero nziza Hechita. Kale wawe ti. Kale wawe ti. barijyanye Barijyanye. twongeye kuguha ikaze wowe dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni televiziyo ya DTV Entertainment, tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ingaruka ziri guterwa n'intambara muri Congo, mu Burusiya ndetse no muri Ukraine. Ingaruka ziri kutugeraho umunsi ku munsi ndetse n'izamurwa by'ibiciro riri kutugeraho kuri twese nyine, yaba ari hanze y'u Rwanda cyangwa se n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Ingaruka ziri kutugeraho. Uyu nguyu ni Ali Bashir cyangwa se nawe Ali Bashir niwe tugarukanye. Muraho neza? Muraho neza Peter. Amahoro y'Imana bane nawe. Nawe kandi uyahorane. Ku ngaruka ziri kutugeraho wenda ziri kutugeraho mu Rwanda hari ingaruka nyinshi koko ziri guterwa n'intambara iri kubera muri Congo. Ariko ugasanga wenda nk'abaturage bari kuyoberwa, wenda ntago bazi wenda aho ibiciro biri kuzamuka umunsi ku munsi, ariko ntago bazi ngo biri guterwa n'iki bamwe muri twebwe. Twagira ngo wenda ubasobanurire ingaruka z'intambara ziri kubera muri Congo, mu Burusiya ndetse no muri Ukraine. Tubwire byibuze mu magambo arambuye impamvu ibiciro biri kuzamuka cyangwa se impamvu ubuzima butoroshye muri no minsi, kuko mubibona ntago byoroshye byo. Nabanza nkanabibwira nakagaruka nubwo munzi rwose. Nitwahuye nabo Bernard ari Bashiru. Uyu Peter no munyamakuru wa DTV aba yantumiye ngo tuganire nkuko abisabye ngo tuganire ku ngaruka z'intambara iri kubera Congo irwana na M23 n'ingaruka z'intambara iri kubera muri Ukraine y'Abarusiya na Ukraine. Tugiye kubiganiraho, ntago nabivugira icyarimwe, katubanze turebe ingaruka z'intambara iri kubera Congo na M23. Nukuvuga ngo hari umunyarwanda wacu w'umuhanzi yavuze akantu keza, yaragize ati intambara irasenya ntiyubaka. Nukuvuga ngo ubu tuvugana ingaruka za mbere ziri kubera Congo. Iya mbere ni ugupfa kw'aba civile, abenegihugu b'abakongomani bapfa barengana batari abasirikare. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere y'intambara. Ingaruka ya kabiri ni ugusenyuka kw'ibikorwa by'iterambere. Uko byagenda kose amasasu aragwa ku mazu akayasenya. Ibyo byose ni ingaruka mbi z'intambara. Ikindi nanone intambara ikeya ubuhunzi. Ubu tuvugana hari abakongomani bari guhungira mu Rwanda. Gusa navuge ni karibu, ntabwo umuntu yaguhungiraho ngo umusubize inyuma. Urumva
izo zose ni ingaruka z'intambara. Intambara itera ubuhunzi, intambara isubiza inyuma iterambere, intambara igasenya ibyagateje imbere igihugu, igasenya amajyambere yaragezweho. Ni ukuvuga ngo ubwo izo zose ni ingaruka z'intambara. Noneho hakiyongeraho n'icyo bita inzara, izamuka ry'ibiciro. Inzara bitewe n'iki na movement iba yagabanutse, gukora kuragabanuka. Urumva abari guhunga ntabwo bari gukora, abari kurwana bari gukora akazi k'imirwano, nta bikorwa biteza imbere igihugu baba bari gukora. Izo ni ingaruka mbi ziterwa n'intambara. Nk'ubu gihombo cya mbere abanyekongo bafite n'abanyarwanda bakagira nicyo bita ubuhahirane. Ni ukuvuga ngo hari abaturage b'abakongomani bazindukaga mu gitondo cya kare cyane, bakazinduka bakaza mu Rwanda guhahamo ibyo batabona muri Kongo. Hakagira abanyarwanda nabo bazinduka kare bakajya Kongo guhaha ibyo batari bafite mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubwo habaga hari icyo bita ubuhahirane. Urumva ubwo buhahirane ubwo nabwo intambara bugize gute yabukasije. Ni ukuvuga ngo iyo ni ingaruka mbi y'intambara. Ubwo umuturage w'umunyarwanda wazindukiraga Kongo kujya gushakayo amahaho, ubwo ingaruka mbi z'intambara zimugezeho, ubwo ntarasubira muri Kongo. Wa muturage wa Kongo nawe wakeshaga amaramuko mu Rwanda, barahari benshi bazindukaga, ubu nawe ntari bugaruke mu Rwanda guhahiramo ngo atware muri Kongo. Gusa amahirwe afite iwe ashobora guhungira mu Rwanda, yego akitwa impunzi, ariko hari igihe ashobora guhunga aho yakuraga igishoro aza gushora mu Rwanda harangije kwangirika, akaza n'umutwe musa, akaza n'akarago gasa. Urumva yuko izo zose ni ingaruka mbi. U Rwanda na Kongo ni ingaruka mbi bari guhura nazo bitewe n'intambara. Intambara irasenya ntiyubaka. Wenda mbe ngarukiye aho kuri iyi ntambara, ku ngaruka mbi turi guterwa n'intambara yo muri Kongo. Noneho turebe Uburusiya. Uburusiya na Ukraine ni ukuvuga ngo yakabaye intambara y'i Burayi gusa yo muri iriya migabane, ariko cya kindi nakubwiraga cy'ubuhahirane. Ni ukuvuga ngo u Rwanda n'ibindi bihugu bituye isi nta buhahirane biri kugirana na Uburusiya, nta buhahirane biri kugirana na Ukraine. Ubwo icyavaga muri Ukraine kiza muri Afurika kirakase, icyavaga mu Burusiya kiza muri Afurika birafunze. Ni ukuvuga ngo izo zose ni ingaruka mbi z'intambara ku baturage batuye isi. Ariho naho bushize ikiganiro duheruka nabivuzeho ku bijyanye n'ubwikorezi bw'ibintu. Ni ukuvuga ngo urabona Afurika ntabwo yari yihagije ku maesanse, ku bikomoka kuri peteroli, ntabyo yihagijeho. Noneho kubera byari bike ibyinshi byavaga muri ibyo bihugu mu Burusiya, muri Ukraine, ni ukuvuga ngo byatumye habaho izamuka ry'ibiciro y'ibikomoka kuri peteroli. Ni ukuvuga ngo ubwo ubwikorezi bwarahenze, bituma ibintu bizamuka, ibiciro bizamuka. Ibi byose ni ingaruka mbi z'intambara. Urebye ndarisubiramo kenshi, intambara irasenya ntiyubaka. Nta keza k'intambara. Ngizo ingaruka z'intambara rwose.
utanyuzwe Intambara si nziza rwose. utanyuzwe sinzi ikindi yaba ashaka ngo sinzi n'uwasingiza intambara ubu sinzi aho yaturuka. murakoze cyane. Yego namwe murakoze. ubwo utaha tuzagaruka tubabwira aho bigeze n'ingaruka zabyo n'uho urugamba rugeze, mbese nimba ruri hafi kurangira cyangwa se nimba rugikomeje, nabyo tuzagaruka tubibabwiraho. niko bimeze, turajya tubikurikirana umunsi ku munsi. DUTV irahari, nicyo ibereyeho ku banyarwanda, ni ukubamenyesha uko bwakeye uko bwije, umutekano umeze ute mu gihugu, umutekano umeze ute hanze y'igihugu. Ntabwo twava ngo tumenye amakuru y'iwacu mu gihugu yonyine, kuko n'umuturanyi nawe tugomba kumenya uko bwije uko bwaramutse. Ibyo nibyo bizana umubano mwiza kandi bigatanga umutekano. murakoze cyane. namwe murakoze Bwana Peter. mukomeze kugira ibihe byiza. Sawa, ibihe byiza Peter. murakoze cyane. Turi kumwe. Yego.